Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu mainan yuk. Ikutin terus video kali ini. Wih. Ada boneka Squid Game teman-teman. Wih, boneka Squid Game. Kita kumpulin sini ya teman ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi. Apa itu teman-teman? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Widih, mantep amat. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi yuk. Ada ayam teman-teman. Ada ayam-ayaman teman-teman. Widih, lucu amat. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari. Wih, ondel-ondel ada 2 teman-teman. Ondel-ondel ada 2. Wih, kita kumpulin lagi sini ya teman-teman ya. Kita cari lagi yuk. Cari lagi. Ada boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, mantap sekali nih ya. Bagus amat. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih. Ikan teman. Ada ikan-ikanan teman. Wih, mantap. Keren. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari. Apa itu teman-teman? Wih, Upin Ipin teman-teman. Wih, boneka Upin Ipin. Wih, mantep amat. Kita kumpulin lagi sini ya teman-teman. Kita kumpulin sini ya. Wih, banyak teman-teman. Kali ini berburunya banyak sekali. Yaudah teman-teman ya. Dah.